lebih 51 ya. Ada NPM Ringgi Ameh ini. Oh. Ada 2 unit bis ya. Di belakangnya Hino ada NS, dan di belakangnya NS ada 1 unit NPM kayaknya nih teman-teman. Woi, overtake dia. Mantap. Oh, ini Kaila ya teman-teman ya. Dan di belakangnya lagi ada 1 unit NPM nih teman-teman. Di belakangnya NPM juga ada 1 unit NS. Wow. Wih, overtake dia. Belakangnya lagi ada 1 unit ANS nih teman-teman. Ada Imam Bonjol ya kayaknya ya. Imam Bonjol, di belakangnya Kenter. Oh. Di belakangnya Imam Bonjol ada Bintang Ford Decok teman-teman. Mantap. Oh. Semarang Jaya teman-teman, mencoba overtake. Yo, Semarang Jaya ya. Pukul 12.46 melintas 1 unit NPM. Satu unit ALS teman-teman melintas ya. ALS yang kedua nih teman-teman ya.
Di belakangnya Canter Skiner. Yo, yo. Medan Jaya teman-teman. Ada 3 unit ANS teman-teman. Tiga unit ANS teman-teman ya, konvoy. Wih, Johnny Walker teman-teman. Overtake Hino. Wih, mantap. JW teman-teman. Oh, belakangnya JW overtake lagi. Oh, mantap. Oh, plat biru ke Jawa. Om Cameo tuh teman-teman ya, udah Jawanya istirahat mungkin ya. Johnny Walker, kipas biru. Woi, mantap. LS teman-teman, kita pindah lagi ya. Tadi di seberang jalan ya teman-teman ya. LS menyusul rombongan ANS. Wih, oleng. Dan ini ANS yang ke-7 teman-teman ya, menyusul rekanya. Ada Alika nampaknya nih teman-teman. Ada Alika. Wih, mantap ya, langsung tancap gas. Sembodo teman-teman. Sembodo pakai Jetbus 3 Plus.